المولى شكور عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير فأغثني وأجرني يا مجير من السعير الله رسول الله sungguh indahnya begitu sinar bercahaya di wajahmu kaulah nabi kekasih Allah kau rasul insan pilihan demi Tuhan kau tempuhi siksaan dan cemaran ya dikamulah kau menerima wahyu hatimu rasa tiada menentu Khadijah mengukir kata-kata bahwa kau rasul buat seluruh umat bila kau hampir memejamkan mata lidahmu basah menyebut kasih sayangmu tak bisa digambar hanya sholawat berikan kasih ya أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا